وکی گلی ورگاه شید رستم جودی دیروکا پنابریه ده هم گلک جاران راستی ایرشین بیرنگی هاتنه هر وسا دیروکا 28 سالانده من گلک بدل دانه به سالان همولاتیین ما وی اوغره ده جیانا پنابریه ده جبر ایرشین دولتا فاشیستا ترک جبر ایرشین پدکه این ده کامپیندن ده جبر ریگیری آوان جبر ایرشین داعشی جیانا خوش دستانه ایرشا ششی هزیرانی پشتینی رو ساعت 2 انگو 2 پیک هاتی یک شوان ایرشین دولتا فاشیستا ترکیه بو کو برجی ایرش کری بو بردامی آوان ایرشانه جوخه نشانه این وی ایرشی دیار بون وکی واجهانی زمان ده یکی هزیرانی ده سرچته طایب اردوغان وکی وارگه ام کری بون هدف و گوته بو امی وی وارگهی جور راکین هلوشینین پیشتریش دولت بحچلی همان شیوزی ام کری بون هدف هر وسا نونری پدکی دیندار زیباری وکی گلی مخبوری کر بو هدف و وکی کامپکی لشکری نشا کری بو کامپکی ام بیجین یا عسکری نشا کری بو جبوی یعنی ام لبندی بون کو ایریشه کی وصل سرما پیک بیتن tabi erişim beriyavi derdora vargihi nizi nistecihbuni cihe çandiniye cihe pasfadikirine çeydi bu ve cari navenda vargihi cihe ki heri giring hat hedef girtin li em dikarin beji vak şansa ki ciber ku hem dibistan bihindan bun hem park girti bu mesela sedema germahiya havini ev cihde tevgera zarokan tevgera hamuratiyen men ne bu جبوی تام دمینی رو دپیک هاتناوی جبو ترس خوافه کی بخن نوا گل جبو گل بدن ترساندن و وارگهی بدن بلاکرین پیک هات بو اگر دبستان وکیلی بو جبر کو صحه کلی دای صحه دبستان هم بو در دور و شش دبستان مهنه دبستانا کسین آستنگدار هيا وکدن گلک مال در دور و هنه و دیسا پارقا گشتی هيا پارقا شهید آریان کو gel taybet şef saatin henik de çete de demi xodar boz dike heye yani navendeki usa vek dimen de cihati belaf kirin had dain yani ev mesajı ki jibu gelime de xazım bidin emi nehilin hun veleri şevaki azat şevaki aram jiyana xabidominin emi ve kampi helvaşinin vek geli mahmureci جبركو ام جينا بياننا ام جبر مساج دين اف ايرش مناطر سنن اف ايرش و يكيتياما و ارادياما و بوارياما بالدوزاما بجياناما ورمت بريبرتياما بيهتر مازن بك وجريداني ماستر بك نا gelek çapamaniyan da taybet çapamaniyen xizmet dijmin dikit o gelek hesabin dijital kuşuna azadiye de beravajı nuçeyin em belav dikin beravajı daxwaniye em dedin dibêjin li mexmurê sê kes jiyana xwe ji dest dane her wiha dibêjin êriş li ser binkeyekê yani noktayekî askerî çêbûye ev tev ji rastiyê dûrin direvin em li ver bangawazî tavê gelê Kurd dikin بلا جوا حساب طيبات إن خدمة دجمن دكان جوا قناتين خدمة دجمن دكان باور نكن أفبري دا تشوان يعني جبو جالي كورت تيك ببن جبو مافين جالي كورت دستكتن جالي كورت همو تيك ببن و قناتنا بكارت آنين يروج همان شيوازي de medya civaki de, de ajansan de, de hasabın taybet de, de xwazin heman şêwazî nûçeyên hey beravajî bikin. Ji xwe dema em temaşeyê va êrişane dikin, êrişên ku li ser gelê Mexmurê pêk didin, êrişên li ser gelê Şengiranê pêk didin, hedef nîşakirina van ajansane ye. Hedef nîşakirina van kanalên xizmeta dijmin dikine. Hedef nîşakirina van hesabên taybet e, êku jêla Dewleta Faşîsta Tirkiye ve hatiye ava kirin, jêla xayînên Kurd ava kirin. gelê Mexmurê hedef nîşan dikin, gerîla raş dikin, Rojavaya Kurdistanê sîstema heyê dikin hedef, Şengalê dikin hedef. Yani em dikarin bêjin ev sîte, ev ajans,
اف قنال اف حسب تایبت هموج شریکی و کنکوژیانه پیوسته گلی ما بزنه کو لوارگاه شیط رستم جودی یری شاچی بوی به انجام مایا تو کسی که جان خوش دست دای تو نیا برواجی جهی کو ایرش دهاتی کرن جهی که دبستانم بو قادا پرورده بو پارکا گلی ما بو پارکا همولاتیان سیویل بو اگر ساعته که درنگتر داویرش پیک هاتبان احتمال هبو بدهان کس جان خوش دست بدن یعنی اگر دبستان نبهن دانبان وکیلی بان احتمال هبو بصادان ضروري جان خوش دست بدن دجمن اوقاس هو بیا اوقاس چافسور بیا اوقاس دبلخون بیا جبو ضروري که کرد قتل بکتن دکاره همو جوری ایرشین قرش پیک بینتن یا کما خمگین دکه وکی گلی وارگاه شید رستم جودی کو ساده شیست هفته وی زاروک جن کال پیر دیده جیان دکن اوه کو یعنی نتبین یک بوی بحث مافی مرومان دکه ولاتین جهان ام بيجين اكتيا اوروبا سازين ما في مروان د جهان ده بحث ما في مروان وما في ام بيجين باراستني وانا دكن و لغوري برپرساريين و لغوري زاغون کو بخواد نویساندنه طيبت جبو پنابران کو ارکو برپرساري وانا کو پنابران بو پاريزن به ارکو برپرساري خود نارابن اف ما خمگين دكه یعنی لپیش چاوی وان ویا به دهان جار ایرشی گلی مهات کرن گلک سویل بین قربانی هم زیان جانی چی بون هم زیان مادی چی بون دالی که ده زاروکین ما ام بیجن جن طیبت کسین تمندار یعنی دهلا ایرشان ده ترسک مثلا ده چی کرن ادام رو بر خودتن یعنی اف گفین اردوغان اف گفین پدکه گفین رادارین هوالبندین وان هرسر مخموری بردامن یعنی کی جان ساعتی کی جان دقیقه ایرشی بتن ندیاره ما برده درباره با ایرشانه ده درباره مترسیه هیده درباره خطریه هیده ما هم نتوین یک بوی هم بنویسکی هم جه بدوکی روبرو ما دخواز خوش وان کرده بو هر وستا ایرشین برده چی بوین حیاتین عراقی هاتن جه بویری کشفی خواه گرن زانیاری کوم کرن وین دیمن گرتن جه علا قدر راگی هاندن جه ناوند ام بیجین ناوندین خویم بغداد راگی هاندن سازین مافی مروبان هاتن تماشا کرن بگر را تانسانن کرن آخوین همیان گلک سوزدان پارلمانتر هاتن وزیر هاتن لی مخابن حتی نهاجی همو کسین برپرسیار همو سازین علا قدر طیبت نتوین یک بوی اکو ایرو ام دبن سیوان وان ده جیان خود دومینین وان موکی پنابرین سیاسی پجران دیا و 28 ساله دنامه ده علاوان هیا دنامه ده ریخستن بناوان هیا ام گریدای وانین و اولهی همه جیان همه دبن برپرساری وان ده یا راسته داخوانی دهن جهلا نونری نتوین یک بوی آمریکایی و هات داین گمان خود درباره ایرشین ترکیه در سر گلمه آنی زمان لی ام دکارین جبر وکیلی وکیلی مخموری وک هفسرکی مجلس مخموری بدین دیار کرن کو ایدی گوتن تیری ناکتن برجی گلک جاران ایرش هاتن شرمزار کرن ترکیه هات دخواست کرن کوابان ایرشان راوستنن لی مخابن ترکیه گهداری تو هیزکی ناکتن گهداری نتوین یک بوی ناکتن گه ناده سازین مافی مروبان ایرش خبردام کجبر لی ما ایدی گوتن تنی تیر ناکتن پیوسته ده عمل ده پراتیک ده هنه گاف ورنویتن دوی نتوین یک بوی دوی آلی ده ایدی گوتن در بازی پراتیکی بکتن گوتن در بازی عمل بکتن و نه جیانه بکتن و گلی مخموری اگر تنی گوتن ده بمینتن او بوریا اگر کیمک ما بجی ایدی او بوریا دشکه بوریا ما مافی مروبان بوریا ما نتوین یک بوی زاگون اینوان ایدی نامینتن بنی را وی قطب بتن هر وسا گریدایی وی اگر اف بیدنگی ها بردام بکتن و ترکیه گفین خواه ایرشین خواه بردام بکتن و دیسا آوانا چاوی خواه لی بگیرن گوهی خواه لی بگیرن نبهیسن امی وان
وکه شریک وکه هفکاری ترکیه بناو بکین و ایرج ام نافج دکین راستی ده بر ونداکرنا جان لمخموری ده سالم بری ده زیان مادی ده ترس و خوف هایی ده هیزین عراقی تایبت حکمت هرم کردستان پدکه و یا هر گیری نتوین نگوی بر پرسیاره هفکاری دولت فاشیست یا ترکیه نه راستی دوی اب یک شهیلا گلی کرد و باش وارزانین گل آزادی خواه باش وارزانین جهلا در دورن دموکرات با دوستین کرد باش وارزانین ایرو نتنی برانبری گلی کرد برانبری توای آزادی خوازان ایر شکیا جوالی راکرین اراده آزاد هیا به طیبت لسر گلی کرد جا عفرین حتی روشاد کردستانی دولت فاشیست ترکیه هوالبندین وی هفکارین وی خاینین کرد نبوده داگیرکاریه کی مازن پیش خستنه عفرین سرکانی گریسپی لالیدن لحریم پارستان مدیای جحفتانینی حتی متینا آواشین زاب خاکورکه ایرشکیا تنکرنا دست بکرن هر وسا لباکور کردستانی زندان تجیکرنه ایرو ایدی جه زندان نمایه هر کسی که دنگی خوش با آزادی جبو مافین خوین را برنده که تیگرتن لباشر کردستانی جی پدکه به همان شیوایی به چرچوه نزدیکاتین اردوغان و باشری ده گلک کس لمنطقه بهرینان و حتی حولی رگیرن بن جوان یعنی دام ام تماشاد کن ایرو لباشر کردستانی دیرشین ترکیه'in havayı da این تکنیکی ده به دهان همولاتی جان نخوش دستان را خودن خوازای کردستان تی تالان کرن ایرو گاو بگاو باشور کردستانی تی داگر کرن ترکیه ایدیش باشکوزن در ناکهوتن چاو العفرین لسریکانی لگرسپی جهبو چاو بری لقبرس و حطهای جهبویه ایرو وی باشور کردستان جهبو بتن پیوسته اف طیبت جهلا گلی باشور کردستانی و جهلا partiyên siyasî ve saziyên netewî ve kesayetên navdar baş werzanîn. Eger îro tevgerek çêne bitin, eger îro nerazîbûnek çêne bitin, eger îro helwestek neydanîn wê siba pir direng be. Erdogan û hevalbendên xwe dagirkirina Kurdistanê ji xwe re kirine armanc. Planên pir qirêj li ser mêzin. Ji bo ev plan bêk neyên. جبو اف داگیرکاری راوسته ایرو برخودانکی پر هجا برخودانکی رومتی لحریم پارستان مدیایتی پیگانین تیره ببرن گریلاین آزادی کردستانی شروانی وی گلی لبرانبر داگیرکاریه هر وسته که پر تون نشانه کن برخودانی که مازن نشانه کن پیوسته گلی باشوری کردستانی گلی هر چهار پارچه کردستانی همو لوی برخودان گریلا خوی درکوم و بلا بزانن تونکرنا گریلا تونکرنا توای گلی کرده تونکرنا مروباهیا پیشبرویا تونکرنا توای گلین آزادی خود توای گلین بندسته یعنی هم ده ساعتین صبحی ده ایرشا لسر گریلا لملی متینا و گاره هم جه پشتینی رو ایرشا لسر مخموری هوا گریداینه هر وصلنها وقت وجانی زمان جخواه و 2 ساله ریگیری و دورپیچ هلا پدکی و لسر گلمه بردام دکتن به یعنی هجمارک ساروکین کوهش چاوی خال جهان نوکرین ده سایترین پدکی ده جبر ریگریه جبر دمی خود نگشتن نخوشخانه هیچ چاوی خال جهان نوکرین جهان خوش دستان به دهان کسین من نخوشین کرونیک تمندار جهان خوش دستان ایرو اگر لمخموری ایرش داعش هیا اگر لمخموری ایرش هوای ترکیه هیا اف امبارگو یا 2 سال انتی مشاندن بوان ایرشان و گریداییه یعنی فرق ایرشین هوایین ترکیه ایرشین داعشی و ریگریه پدکی فرق تونه ایرشان لسر مخموری ایرشان لسر گریلاین متینا به هوا گریداییه یعنی کنسپت کی قریش هیا کنسپت کی اتونکرین هیا پیوسته گلی کرد بمده هشیار بتن پر درنگ نیخن demek züde listerpiyan به گریلاره به هیزن آزادی خواست را دلی خواب بکی یک دنگی خواب رند بکیتن ام بکارین وی مطرسیه وی خطری سر حرم کردستانی لسر تاوای کردستانی تاوای گلی کرد جبام دست که افتی خواجستان دیدن
دست ندین ام بکوین تفگری ام برخودانی برانبری داگرکری مزن بکین یکانه چاره سری یکانه چاره گلی کرد اوه برخودانا برانبری داگرکریه مگود ایریشین لهرمین پارستان مدیایی لشنگالی لروجاوی کردستانی المخموری پبه گریداینه ایرو المخموری 12,000 همبالاتین کرد ایکو جبر پولیتیقا اینکار و ایمهای تونکرینی گندیو هاتی شاوتاندن مالاوی هاتی خوراکرین جه بابکالیو هاتی ویران کرن نچار مایی گوشبر ببهم جیان دکن 12,000 نفوس 12,000 شینی که ساده 6 هفته ایوان زارو کجن کارو پیر جیان دکن هنه ام لور بانگ دکن لسر گل ما خطری هیا لسر گل ما مطرسی هیا کنگی قرکرینه که مازن پیک واره ندیاره Türkiye havalbendi xwe bi êrişên heyî sınırdar namînin wê êrişên berfirahtir bike. Lêbelê eger diraya giştî de wek weja anî ziman wek çawa li Rojavayê Kurdistanê li Kobanê bûn xwedê wek çawa di demê em bêjin her nimetirsekî li ser herêmekî de heyî bi tewayê gelê Kurd 7 salî heta 7 salî li ser piyan bûn û karîn vê metirsiye vê xeteriyê li ser rakin pêwîstî pê heye îro ji bo gelê mexmûrê jî heman hesasiyet were nîşankirin heman nêzîkatî were nîşankirin bi taybet her Kurdekî her dostên Kurdan her kesên derdorên demokrat li her cihekî jiyan dikin her çar Partî Kurdistan heta digihetin Avrupa heta digihetin em bêjin her çar aliyên cîhanê pêwîst e dengê xwe bilind bikin ev xeterî ya li ser Mexmûrê ya li ser herêma parastina medyayê li ser tevayê gelê Kurd tevayê derdorên demokrat tevayê gelên azadîxwaz e ji bo vê yekê em ji vir dubare bangewazî dikin em dibêjin ji bo em bikarin planên qirêj leştûkên qirêj konsepta heyî li ser gelê Kurd gelên azadîxwaz û derdorên demokrat heyî em bikarin bidin aliyekê em bikarin vala derbixîn em bikarin pûç bikin pêwîstî bi serhildanekî pêwîstî bi berxwedanekî pir mezin heye pêwîstî bi xwedîrketinekî mezin heye eger ev neykirin îro Mexmûr sibe dora cihek dine îro Şengal sibe cihek dine û pêşerojê de destkeftên Kurdan ên bi xwîna deh hezaran şehîdan hatîn destxistin wê ji holê warin rakirin wê Erbîl Hewlêr Silêmanê wê Qamişlo Duhok hemû war dagirkirin hevûnek bi navê Kurd nasnamek bi navê Kurd wê nemîne wê keda Kurdan vala derkevetin lê em dikarin bi berxwedanekî mezin bi xwedîrketinekî mezin bi dengê xwe bilindkirinê û bi tevlîkirina saziyên navnetewî wan xistina tevgerê em dikarin vê metirsiyê vê xeteriyê bidin aliyekê em dikarin Erdogan hevalbendên wî Bahçelî û xayînên Kurdan xwefiroşan bişkênîn berxwedana rûmetê wê serkevitin wê têkçûn ya dijminên gelê Kurd kesên xêrnexwaz bitin.